405 iz Petrovaradina za Beograd centar dolazi na četvrtim kolosek. Regiovod 2405. Sledeća stanica, next station, Beograd centar, Beograd center. Ja to znam. Neću više ništa, ja se još više neću više ni sekunde jedan. Neću da se nerviram. Završio sam. Molimo vas da se pripremite za izlazak. Srbija Vodkom želi prijetan boravak. We are approaching terminal station. We kindly ask passengers to prepare to exit. Srbija Voz wishes you a pleasant stay. Stanica. Station. Beograd centar. Beograd center.